Projektleder Baram Degan fra Energiby Frederikshavn har besøgt Kasese-distriktet i Uganda sammen med Verdens Naturfonden, Dansk Industri og det Aalborg-baserede netværk Access to Innovation, der sætter civile organisationer, universiteter og private virksomheder sammen for at udvikle bæredygtige forretningsmodeller, der er målrettet mod udviklingslande. Kasese-distriktet er udnævnt til et champion-distrikt og skal være CO2-neutralt inden år 2030, og især én potentiel energikilde skiller sig ud. I Kasese bliver affald smidt i og omkring containere rundt omkring i byen. Herfra bliver det samlet sammen og kørt til store renovationspladser, hvor det bliver grovsorteret og komposteret. Det betyder, at en stor og væsentlig energikilde slet ikke bliver udnyttet. Waste is not valued at all, and the country where I come from, waste is energy and waste is money. So I believe that we will have some good, proper business cases out of this business, this green energy business, actually. Selvom der allerede findes en fungerende affaldsindsamling, er den slet ikke i nærheden af at være effektiv nok. We are at the very first steps, so we have to negotiate with some local partners. It's so crucial to have some local partners with us all the way. We have only received positive reflex towards our proposals, so I'm quite optimistic. Det skorter ikke på lokal interesse og støtte, og på rådhuset i Kasese er distriktsmyndighederne ivrige efter at tiltrække forretning, der kan forvandle de store mængder skrald til energi. It's a welcome idea. We don't even need to ask for authority or what. You have come, you have given us the idea, you actually phone us looking for partners. Who can refuse to partner with such a partner who is even coming to you with such a very impressive idea? Frederikshavn Kommune er sammen med Access to Innovation og Dansk Industri i færd med at vurdere, hvilke potentielle partnerskaber, der kan etableres mellem myndighederne i Kasese og danske virksomheder, der arbejder med biogasløsninger. Med den rigtige sammensætning er der gode muligheder. Ikke kun for at lave god forretning, men også for at gøre en forskel i et større perspektiv. The environmental issues are global issues, and we have, as Danes, we have to have a role. We have to take part in this. So it's a marvelous opportunity of showing what we can in environmental issues, producing green energy. Because if they keep on, harvesting the forest, then there will be no life here, and there will be no air for us either in the north. So we are actually helping each other.